lagalong ka West Giant Hills, lagalong ka East Giant Hills, kibalay trace itom, hangning idong galong pi, Dewi Chongper, kamari ka hoy nigin nong alam, nakatigat Han East Giant Hills, nanarpo, idong ni Jomba Dami, kumaong Jomba Shambor, kiniro Kim Shimla Chongtat, Baltin, Jong election, ni ayu kilale, banyak kendo, yaga board district council, hangni po GHADC, banyak keren, yaga ta ka jingkamyo, tulap, Jong ginong tre, hangte, hapo GHADC, batang hadin kato kani, kacilek jogi, kalami break kata, kalai po kulur mo, kalai po kulur, kaba, kinong tre, district council, kilade bandu yaga tulap, bat hadin kato kani, haka, pratarik ladalang bagla Jong, unay tong, kilalek biang, banbud din, batai kemaja tangkat tu kanisi kila tepru bagal don wat kata kapisa kaba alpo kurtam bala plat syaga district council naga forest department bakila penpau ya kata mereka yang kami ni pun banda ke kubur dawa panma utau CM ya unil nangalam jiba damewan hirembai dawa panma nomor builang bagay kata alpo kur Naiko kipata ke Voice of the People Party kamjukren kumar kamjukren songshit kamjukren kena ndrei ngiken ya ka e ka bangiti kena ba kalong ka badai ko kipat ba be jangan kumbagaleng nasnino kumno ta siang jang dari ke CCTC umat pandawa yang dalam jungi boleh berpana punya lembaga haki kilat haga sim dabar de haga pratrik jong naitung dumangani mereka ni gede kali kadai kecil pentet na UMCS USS ini ubalong joint secretary to the government of Meghalaya ubri pek ya the forest and environment department Upha as a principal chief conservator of forest, but the subject having a release of share of royalty on minor minerals to the GHADC. Kabamut na jimpat ya gatagabha siya ga GHADC. But kani ngano ka apol trek jong ujilio arajar apusaw. Kabamut apol kulur tam apol kulur kar arlat Sampino jar lais pa amreu. Kani ga pisa ga bladet ban pelaj. Kuno gi motan pek ini ga pisa. Namar balai. Nyetep ha ga rukom trekam jogi district council. Compare wala pindo. Tulap yu montre. Tang banyo. Bane pilih kam pilih jam. Ya kinong kersian ni aladi. Tajulang kunta. Hada jaga ban pindang ga tulap. Ini dinaikai triat ka dengan syuki, triat ka dengan sofa set, triat ka dengan komputer, triat ka dengan ikai bat banyo bil pautu kontraktor real supplier. So kipat ba the Voice of the People Party hari ni kapor ka pementa tato aban kerensyai ya usien jongga JHADC baudu man pamut no patba jongga jandel district boleh utak ya kini ke pisa pada kesakar pada pot bagi jinong try jongga JHADC kembali bagi syajan Malaysia kemat lara bat tulai peki katamram dapat mingkawe kajang kita dan hantai apa JHADC lani apa KHADC kita ban penting na bagi mingkawe kita apa district council kembali bantu ya kutulak nak kemau rapor pada shinti ke museum apa KHADC ngalakot ya ke office ngaya ke meeting ngalakot meeting ya ke officer apa KHADC bangaya tu yaki wanga jiwan ke jauh ni ke museum kandai tangan tak ke bit ke biang ke jonga kandai tangan tak ke bit ke biang jong ke parti ke jongi nei ko abang auru bangidang ke jimpakat pun ginangalam nam tak ke bit ke biang jong pi ginang tre apa ke KHADC bapendai bandam kata ke jingting dan tulak kata gini ke kamram Hendai kamu pernah yang ni kinong try berpijang ke district council kita biar tulap
Nalor kata ngayo jipit hagini bisi begita kinang sinsya rantai apa JCDC tet kala kewale niu kala sang sa berngem brio banpun siapa treasury office ban keno iki noi ke treasury office kala le ya ka ke benda kala dat banpet ya ka taga pisa siapa district council to kipat babe namar kata tau the voice of the people party kumbagala kuario pada bagat mo na jini kala percaya ke bangsa Nindang ya kon ya ka percaya ke bangsa nang